Hakari nturene ya Gachugene wodine ya Nkondi nibejete amwe na muoroto jwa guchikira stima na inya ya obongwa nyuma ya kuona thirikari itegutindanira nabo bariuga wagi bwa stima nibutumite batigirwa nyuma kirimantu jegio witi na mbere na niuntu kinya biashara iria nyingi itiumba kuthegea gutina stima niboreti atongeria na kinya kambuni ya mainyaneo KPLC kubaigika kenda gukinyaniria matagaria jaria barikitie kujukia Paul Kabithe na Rugonoru. Kari Bagachugini na nturirithi urukirite bakiramika ikira bakuga ikinyamara kyawagia bwa stima wakagita karite mono ntura yetu tutestima twe mwinduni utongoria bukaya bukathi bonge bukaya bukathi tukirigagira kuigwa twina stima ndana ya Chugini market lakini itwira gwatugaikirwo na tukaya tukenjirwo marinyana makaronjwa lakini kagita kaitukinyite kakuga tiyo turi akaji Bagachugini tutie na kanya gotinda tugete tukiro stima kairi tekaita kara muno karaitha kumara kenye munde ya watira wichia thitu na mianka almost mianka karibu 60 ikinyamara kira kingiritie uthi na mbere muno kiri thoko ya Gachugini ini mirango yakwa ni megituku ile bindi nkure mirango enu mbile Nkondi kana yatunga ni kengo ndikurudu kubithirwe mirango enu no na institution ta sibitari ndene ya Gachugini na French yaguno angalaka kagira ndawure chenda ko muntantu siekerto French ni ibakira Nkondi bakana chirukiri wa tuwa bachoka na chokairi ko utwinyere de mononde na market ya Chugini tu tanioni ngwandi omo rando de computer na ndiona bantu akwandikwa kana kuruta ngweti yakwa tia computer era ndaruthire nonto bakwa ga stima nwanga toka tu ya kuthiko cheria nyamwera ngugen kuraya marimanti na gumugothima nonto gweto gutie stima na baingi mono kinyana abeto ibaruthite saruni mono na bakinyosi na bationa abantu akuruta nguge nwanga ba kurete zora Gitonto bekirite mutigituro kimwe na kuga kagoro mboya mwanka obisini bwa Kenya Power thokoni ya marimanti ni kingo batariri wa kiragi kwendekana baibekira stima kibobongwa kiajiro kamurigicha Gachugini na Gakurungu twagwatanira tuye munde nikenda tukomba kuwata information ya mantu megi stima bura tumba kuruda stima nikenda tumba guchiona Gachugini ethunjo kamurigicha na Gakurungu itwathire twakarandhiguru torania na tumba kuruba tukona monki nundu tukuthina miange mingi tukiutiragia monki ile twathire twakarandhiguru turi antu magana mairi mabefte twakarandhiguru tuga tubange mubango ura tumba kuruba wigwi kuria stima tule twikirwe indi tuga mbere tubanga mubango wa kuria mbesa twambe tuye ofisini wa Kenya Power marimanti itujire munde na tukuya tukupewa mutaratara wabura tukathingatira stima twikirwe utwi na thina nene muno na inonto twakarire ndiguru turi wakaji Bagachugini ke Gachugini ithunju kamurigicha Gakurungu touga itwicie twikire mutigituro kimwe nonto kona twina ngwataniro antu bara bare ngwataniro bagwatanagira na bakarudonto bunene na bakobwa murekire mibomora theni tubangite komora kirima gya stima ndene ya market ya Gachugini mweno gwiba uriti atongoria barabangi mwene ndiwe gakobatethire kiri kwingi kiroto giki kana siasa kana antu barabangi bawendi bwega bomba kuigwa sauti yetu okaya kwa bakona kwenda maana ibato support tioto tieno ntu bakurega kana ntu bakwato kiuga ende kinyabara go to support we are there to do it ntu Bagachugini kaba kubanga kuria stima bebobongwa nonde tukuga iba kenda utotethia tukuba welcome iba tutethie lakini aba tuikira siasa ati baruga mbakio ibendete na utwikira na gutire stima tukuona report yetu toka torira community wendi na kuma friend ko tori wa Kenya Power tunite report Nkiripotera Uru TV kumantere Chitharaka Mbito Paul Kabithe.